idemo po drugu dozu. Jučer nisam ništa snimala, doslovno ništa, više nakon što sam se cijepila. Nije bilo ničeg zanimljivog do navečer. Ruka me bolila, boli me još uvijek sad, ali mislim da lagano prolazi. Ali me počela boliti glava i to. Ujutro je bilo super, iako se još uvijek trenutno osjećam malo čudno, ali dobro. Valjda će proći. Jučer što se još dogodilo zanimljivo, sam snimila video koji će, ja mislim, poslije ovog izaći, tako da. I dok sam snimala, dogodilo se ovo. Da, officially stajala sam skroz uništila. Tako da, od ovog stavka doslovno više ništa. Znači ništa. Idem se ubaciti na uređivanje videa, tako da to ćemo raditi. Svima želim super dan. Nemojte da vam bude kao moj jučer. Mislim, nije ništa strašno, ali da. Dobro jutro, trenutno je 7 sati i 20 minuta. Da, i dobro sam raspoložena, zbilja sam dobro raspoložena, što nije baš čest slučaj ujutro. Tako da. Uglavnom, nisam snimala jako dugo, to je i velika je pauza između onog zadnjeg što ste vidjeli i sad ovog. Ali, ništa se nije specijalno događalo, osim što vam nešto moram ispričati, što je bilo zanimljivo i s čim sam se zapravo zabavljala ovih dana. Moj novi stalak, ne pitajte što je. Uglavnom, što sam htjela ispričati, zapravo nisu upoznati s pričom, moja krivica. Završila sam srednju, riješila sam maturu, to je bilo ono kao sa svim ispitima sam gotova, sa školom sam gotova, to se podrazumijelo po to. Uglavnom to sam riješila, upisala sam faks, trebam studirati u Zagreb, trebam ići u Zagreb. Ja ne živim u Zagrebu, ne živim ni blizu Zagreba, tako da trebam naći smještaj za Zagreb. To jest, gdje ću biti dok budem studirala. Prijavila sam se za državne domove, kojih je 4, koje su 4 u Zagrebu. Ja razumijem da nema mjesta za nas sve i ne da nedostaje mjesta, nego ga nedostaje. Znači, masa ljudi neće dobiti domove, što je jednak jako tužno, ali nećemo o tome. Uglavnom, prijavila sam se za dom. Smatram da imam dosta dobre ocjene. Nisam ga dobila, a trenutno, znači to je bilo, rezultati su bili 16.8. Sad je 24.8. Ne znam, to su privremeni rezultati, pa iskreno ne znam nikad će prijavite konačni, iako realno previše sam udaljena od te crte, tako da mislim da nema šanse da ga dobijem. Jesu ocjene toliko važne? Očito da baš i nisu, prema mom iskustvu nisu, iako su svi bili u čutu kao kako vi profesori niste dobili dom, pogotovo vi koji prolazite s 5, onako ne znam, ne znam. Moram tražiti drugo rješenje, poslala sam neke mailove, prijave za svašta nešto, iskreno. Tako da, onak imam još nekih tih opcija, pa ću vidjeti dok mi svi onako odgovore, pa iskreno nisam ni sama sigurna što bi ako mi pozitivno odgovore, bar mali dio, jer dosta sam mailova poslala i za učeničke domove i za privatne domove. Trenutno imam privatni dom. Trenutno su me primili, uspjela sam upasti
Tako da, to je odlično, imam osiguran smještaj, što je ekstra. Problem što dobar dio nas je čekao te rezultate državnih, dok su se dosta ljudi prije prijavili za privatni dom, jer za privatni dom jedino što morate biti je student. I to je to. I to je bila ta moja mini lekcija. Uređivat ću video, otiću na trening i to je bilo to za ostatak dana.